Yulmbon Abdul Basit, Atlanta Planning Committee Chairman. Tenum chika Damba ma Canadian Yelama. To pour so kam une action de son côté Damba ma. To pour New Jersey ma, Virginia ma, Ohio ma. To pour so kam Tamale. Tamale ma to pour ya. Damba ma to well vien yela. Pour well see the family. So kam Tamale. Nirbu sonte pam kati yina to Damba ma, but to haya kashab yina to sonte for all the days. Thing yina to nongma so to pour so kam. Tan la mal ben chanti yel tamal ma nirbu mar la jire. Ne bien zan yam kanaki to Damba. Kachika yor lagre. Ngare jire kan nirbu ko harba ben yar mal yor nirba ka mal dira dimya solo. Son kanati yele la yin kolim ya to bohte. Tin yel ya di yamale. Kapala nirbu yohande nirbu pam iko njim ka so to degu so lagre di ko kolia. Zala ya ka de lan lagre di. No in Zama can Atlanta up to Damba. Do me a solo. Be careful with that. Contact me until we will have the whole information for you. Tell them organizer Damba ma. Try me. Aku buah yang nirba ban yel te kat buah ni some point. Kananto you logro tiso. Logro nyab to pam de che kan nirba fanya. To pour tamal numa do hanail numa da banda bu fon well see family. Pour so kam well see. Thank you very much. Ntasone zati vinya bamva ngura. Bangura onkule Atlanta nabtinye Damba man wosham. Katmene Haji Sala ya indifila wonye Northern Ghanaian Union in Atlanta. Wonye be zulampa. Ntasone orakpo man pam. Tunda wote Damba New Jersey la. Dan chekat ba kwana ponkan tinya binya wosham. Ka tebwarne te meno di alzama de uye Zanchan Damba Wapolo. To Asia na pauna. Alhamdulillah. The more than we expected. This is alhamdulillah. The paya. Nim ko inapon kana ni to song to katu Damba. COVID is otubuto Damba for the past 2 years. And alhamdulillah COVID pabalgia. This all now take a mama. Nya dem pa ka lam shelam pan ka to Damba yune kam ni su yine ni su pele ne nangba yine Damba kuto bien wa ka yel mosra karene yel mosale nye dene Damba aku jama shel no to yel mosare nta finances ma usually didn't yel mosra and the pound of man, tin twy. And to me, bonity to her nabe catizam tin non shell young or the young good in it was on song young catizam song young. So the Yelmos Damba Pune, cut down by say, but song sim in general, cut a bonnet song in never. Cousin Condon Kamal Nat, young. Nobody young no shame yet. Tukuna biaka na young Mia shaka migi, and so look at young pie. Kazanti Zubuna Bentawa, Pantamanga, Bata Nune, Katazato, you see. The Agbaso Nuko, you see. So Bazak Bubla, so comes our song Baso Nuko, you see. There's all Nizan Shanazanti and number. But so now in Songti, Kazakuto Idan song. But mal you call Kamal Busurne, come mal in song that. Supian land song that there's also now in Songti. But mal Supian market in to song. But Bundan to the song Shaba. Caporo son d'un Kamal at the young. So, Pugunyara now my pants never one and a fee. Kati Kamal to Pimaza, Tunka to Pimaza, Donna Canumba Afua. So I am Idrisu Suleimana. Most people call me Afa Idi. And my elder here is Alhaji Muhammad Awal. They call me Alhaji Kankani. Alhaji Kankani. No. We find this very unique because this is Atlanta 2022 Damba. Together we have decided to do a pair because some 22 years ago, on August 5th, 2000,
we did something similar to this in greeting our folks in Ghana. And so we thought that those who are new in the community should be aware that this event is only a history in the making. Yes, it was a group that came from Ghana. Nana Ajua Awindo is the lady that was in charge, that came to do greetings from abroad, from here, on the same event. And this is just a long route of almost 20 years ago. And we still united the way we're supposed to be. And this is just our culture. And we will keep it going until the end. Okay? And we cherish our culture a lot. Coming together like this, the warmth of meeting together like this is what we really cherish. So we cannot wait for another Damba. Damba 2022 is going to keep going, inshallah. Inshallah. And I think we also would like to add that when we had the first one, the city of Atlanta recognized it and proclaimed that day, August 5th, 2000, as Damba Day in the city of Atlanta. Yeah. So from now until the end of history, that day would be recognized as the Damba Day in Atlanta. August 5th. August 5th, the year 2000. And so this is our greetings to all our folks back home. And we say to you, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yung to Damba. So to me well of Yanga. So these never shall come to Bambi Unwanaka Tudu Polona to Langung organize a Dambama. So one of so come be young Balante teaching the man Karam Bandama Kupang Yamaka Yelere Sukurbe by the Shale. Thank you for giving me this opportunity to be invited to the 4th anniversary of the Damba for the Northern Association in Atlanta. It is a very good occasion, and I will urge all brothers and sisters to keep on meeting so that we'll be able to develop the northern sector of the country. We need a lot of development, and the only way we can develop is coming together, being united, and especially we those in the diaspora, so that we can contribute and help our people. And we those who are here, we have to be united. I emphasize again, we have to be united so that we can come together, invite investment people who are ready to invest in Africa, especially in Ghana and the northern sector. We have a lot of investment opportunities that we can invite people to come and invest. And we those who are here, when we make the money, let's try and go back and help our people. Again, thank you very much for inviting me to this occasion. Samba Shabankana Mbapa Dagbambana America za Dagbambana Mpuhe President Sanargo tu na Banglara Mpuhe Mperbe Sudona Kapu Bangi New Jersey New York Florida Chicago, Lola Camp, Bayi, Lola Camp Canamer, American Canate, Purusoka. To young ha, Warnum Puin, Danyana, Tihino Morlana, Pue Yabuona, Na Batium Karna, Pu Miang Banglana, Kaputa Bima Zayin, Can Labzabapulun to Pue. Yebungura Tuntumba the second Mpuhe Waspewura and Nambala Oya Kandirna Waspewura Mutuara Kachuran Banyi Kike Banyu to Kalamna to a number of Toshan T young yella by a solo. The minimis and be a younger
mi se mi ko bien fa ko kan gba biela suale na na nan fa ko no pompon te Damba fof Damba bon ton war Damba de ban na yan bon kati yan wa te mena war ma yuno ti an la ben shaq biela mpahdan dan yeten yan nan sham to ko na yan te na chimba ma ka ko na yan tu so tum shel de no to liab ga jang bo shel kal tan kam katene to so amati nan biel fu yi bande bande tem bi tongo ma te ti hare yang yala there are association ma Northern Ghanaians Association of Northern Ghanaians in Georgia region de ban anu shel dem bien ma te zan lam mpala la langwo ma bolga na vrungu wa na nung ne mampurgu yep ne zabarse te zan pa association wa ma de zon pour sokam pour sokam ya pour ma ajisa matala ma shao pour sokam. Assalamu alaikum. Yul Dr. Hajiya Habiba Saidu Fuseni Myang Sudo na Denang Manya Sampam Nito kana tisong Atlanta Dagwamba ne Northern Region ka tizawa yu no Damba ngo na won tintinya vulwan le kapati alafi umpugu chenla yung Ghana umpuri tiyabe ndanya na umpuri na bacham karna umpuri na bapre yona umpuri ngahabe tolen na umpuri ne tolen bambal bezaha ngahan maza bambie tolen puria umpuri myang banglana umpuru ne myang bambal bezaha umpurba umpuri Ntuzo nana kumasi umpuri mapre suri ajia fati suri obieche obe dungoni umpuri macham tolena yakubu pakpang no bihi no yansi umpuri bazaha na won chalti titaba na won pahanti ala fi katiti nyavul wanle. Assalamu alaikum. Wa alaik. This is Sarki Murtala Sai from Georgia, and I want to say hello to everybody in Ghana, and then we are having festival for Damba Festival in Georgia, and I'm here in Georgia to represent my people from Niboyman, Greater Accra. Chief Fulani Niboyman from Chief Mutalasa. I'm welcome everybody who in Georgia and the whole Ghana people. I say welcome to everybody who was watching us, and I'm thank everybody. And we are going to New Year. I pray for everybody to be well, and then I thank Almighty God that we celebrate very good in Georgia Damba Festival. Thank you very much, everybody. Thank you so much. Mananyena tong sahandana nzandala pogo za pour sonyela kamal tre wonnam dana duma kamal tre pianla na duma kapur kapara trapun wadambo ma New Jersey kalan kanane tutu wampa kalan wore Atlanta zo dabselma kampur kapara ka kwenzan pour sontin dans zasa kula famle zasa e kuwumda na ton sandan yel on pour kula famle za ka pour na ton na tuku zulia zasa on pour na ton ton panse zasa ka pour ya na ton sahana yel kuwumda ina pour ya on pour sahana yel zasa babane be
niŋ kpamba maa zaasa saha shɛli kam nyɛla ninvuɣu so ŋun doli pɔhim mi ku kpuɣi napɔŋ n chɛrila tingbani maa tiŋkpamba maa mi na ʒin kuna ka yɛtɔɣa bihi be tingbani maa puuni ka n ku zaŋdi zuŋo dabisili ŋo ka puhiri ba zaa ni bin ku gbubi shɛm maa bi gbubi viɛnyɛlinga n paɣara ka n leen pu ka paɣa ti lu baansi maa bi kpaŋdi bi maŋ pam n puhiri ba tunduya lunna biɛni ka lunna masooro biɛni ka luŋ fatao biɛni ka awɔli biɛni ka yawusa biɛni ka shemaaw biɛni ka mariama biɛni ka idi biɛni sokam ni sokam biɛni n puhiri bi zaasa ni kpammaŋa ni kookali ni kookali n paɣaya naawuni ni sɔŋti gbubu naawuni paɣam ti nyɛvili waɣali ni alaafee ka chɛɣu yuundali na ŋɔ ka ti lan puhira to ni ku puhiri maa n ku tooi tam naan tɔn naa suli zuliya maa zaa ka chɛ naan tɔn naa suli n zooma naan tɔn naa suli n daa tima naan tɔŋ sabaa naa yili ka ŋmaligi ka o gbaŋlan kana ti tima naan tɔŋ saha naa yili so n ku tooi puhi ka bi puhiba n paɣaya vonaa ku wumda n puhiya ka paɣa naawuni ni sabi laara n puhiri paɣasara ni nachimbi zaasa ka puhiri dagbaŋ zaa ni tamali zaasa ka yɛn puhi mayili nima bilpiɛli na n puhira mayili nim bala n puhiri bilpiɛla zaa nangban yinga mayili nim bala ka puhiri n bayili naan tɔŋ n puhiri sokam ni sokam naawuni ni sabi laara Anu wula tamali nima zuwa Atlanta ma ti wara Damba yimili booni salmo kan puhiri sokam tamali zaaha dagbaŋ zaaha n ya kumbun nima aji Fati Robisco aji Mayan Jegbo ma nim maa zaaha ma yihi sunwa bi zaa n puhiri ba n miisi ba pam ni ti zo bee ni ndee nima ni paɣaya pam huda n yina tamali na n puhiri n ba yili nim zaasa n puhiri ya ban vum lana di kpari baɣa zaasa n puhiri n ma kpɛm nima aʒɛhi nima aʒi Huseina nim n puhiri sokam puhiri n yidaan yini nima aʒi Mayanga Mr. Yahya mini o paɣa ni o bihi n bɛla zaaka nima ti puhiri sokama zaasa zuŋɔ Atlanta Damba na n pahi ti yuuni bɔbigu n puhiri n ya ban vum lana na n tum o nyɛvo waɣana ni alaafee n puhiri n ba mini maa ʒi meeli n puhiri n ba yili nima la n dan yili n puhiri sokama zaa n puhiri n ti zo dabba n puhiri naazo mini o paɣaba Zainab Fataya nima n puhiri bi zaa n puhiri n ti zo dabba Abdulsalam puhiri a ʒi meeli sista Sana ni o bihi zaa n puhiri sokama na n tum sokama alaafee ka chaɣu yuundɛni ka ti mini ba yina n wu Damba maa ti paɣaya pam na ni sabi laara anula ma bihi mini to yuuniŋɔ Damba ŋɔ ti yɛn wɔlimi Atlanta Georgia ka zaani kpe nim puhim ma nima n ba nima ka puhi dagban zaaha ni nangban yinga n puhiri sokam zaaha ti famili maa zaa ti zaa zaani kpe ni ti wɔ Damba ŋɔ yuuni n ti dagban bi zaa naan dee so. Assalamu alaikum. In yilin boni David nin da pala for art nin zo Sam won yila nyɔŋni zuŋɔ ti wari la Atlanta Damba so ka ti bɔri ni ti pooti ma bee ban be yaŋa n puhiri sɔŋ chaŋ la n sista Hajiya Ikima ni n zo Latif moto mechanic Latif Fita so ka puhiri n ʒiʒiya ni taba ban be saka Faris Boga ni ban zaa be ʒiʒiya maa ni di zaa n puhiri ba ni yuuni ŋɔ ti puhiri la Damba Atlanta inshallah ti yɛn puhimi n puhi live yɛŋga so n puhiri la yɛŋ nim zaa so n paɣaya ka puhi ba. Alright, tamal nima n yuli karim saka salim bɔɣa yili n puhiri yɛŋ nim maa zaaha Alhaji Saahibu Haji Salamatu saka nim zaaha tamal nim zaaha America kan puhiri ŋɔ na din biɛni bala maa ti malila Damba kan di bɔri ni n puhi soka so i nya video ŋɔ i puhibu n bɔŋɔ naan dee so. O mane yule Habib Husseini Alhaji Fushani Machile bi nyama so gbele Puria Damba Pugo from Atlanta Georgia Mpurin yang nam Zaha Ajia Mama Ajia Zelia Kapurin brothers ma Zaha Afa Kamel brother Mabruk in Accra Kapuri Dr. Baba Adam
kapurin Damba Hajia Balkisu Kabache Damba Pugum Bongo from Atlanta, Georgia, in the United States. So Mpuri come so you know, but Dagbang in that kara Dagbang last year November Balama Dagbang Tamal no nyas pam ama manukwe zang advice nyala Palamazo lawlessness Garcia pam is on Puria Jimmy solo a moto barbama a barmotuma and lehi taba Jimmy solo so to suit to kuyere advice number Zantiam Balama moto barbama Jimmy solo ibare motonuma in Bamiale Kaleri taba ka observer traffic inshallah so Dampuria Damba Pugo. All right, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. So come mana Abdulatif Azundo na nabinga mahfong kanduku je Canada bangona kayal jam mposo kam. So to be chongo zo yingo to warla Damba Atlanta Damba ka ina na social bilani ina to poso kam. So imahfong namzaha de na nabinga namzaha sama Masma wa Malela umun mzaha baba nama izaha ipugumbo kampuria from Atlanta to now song tuma anula be dasba kayam puhno wuntang timinya wuntana antire kayam puhe umpuhuru sokam dagbang zaha tamal nama ntupah sakasaka chu anun zaha umpuhuri zaha ibda pal Muhammad mbongo umpuhura afamuro yel nama Mpuru so kam nama mpuru bulang lema mino nyan dwelba tiza bon timala lafi so to kama na tutu wadamba you know wadamba na so do kare ento puhya so tiza mala lafi so katako ento puhya na mbombo to pa Assalamu alaikum tamal numa Atlanta numa puhri ngona from Atlanta to warla to Damba yungo katbolna to puhso kam tamal zaha tisho warjahe yapul tamal zaha to puhri dagbang zaha on za TV ni za radio to puhri ana Atlanta numa puhri tema num gaza puhri Allah ja wolo Allah ja la sane ne lulu kam numa to puhri man safianu yarongo safianu Atlanta to puhri dagbang numa Alhaji Zakaria tisho yinga kan puhri mbone nan puhri ajiai aji samata dundong ma zaha suweru numa ne so kam numa puhri zaha no bo so yul ngonde chen ngon chalentale to ko bol nan to puhya ni zan say hi to an say hi yelma puhmi yang numa Abe wala. Alright. My name is Free. This is my father. I just wanted to say hi to Nanomi family and my grandparents back home. Hope y'all doing good. Yeah, Faridum Balanda Palamba, inyo wagarma. To now so bye. Ana wala tamal numa. Atlanta mbongo tenant de Damba zongo dafselongo. Des autres bornes te pour go nti tamal numa. Alhaji sahaku gum de lan yel numa. To pour so kamza hasa. Nwala nawani tumta alafi kachekati nyar sahato puhriya na kamantum puhriya sunga shamu mami agwa sai marshalan yel am puhba. Assalamu alaikum tamanam za gana namzaha neten yum panle na untum ta alafi ne yavu wanle ajirabi alhaji isa magaja hajia Aisha gaja Amina tawe Accra tupuriza. Assalamu alaikum. To Ngule Habib Kambwan Nampuhe in Zaha from Sang Zanchang Tamale to Yendi Namzaha Dangmapun Banzahabian Manuma Bapernuma Bianin to Zobe Zaha Banzahabi Yang Mapulo Tapuria America to Dambamani Catibio Dizo Tukubanati Zang Sahawan Zampo so comes Zaha Yang Mapulo. So let's check out Pagwaza Kande for some of this young Namzad Yendim Bella for a song naman for a taman young Namaza for a soca to be a Damba man to for a soca. Salam alaikum, my big taman Magana Numa, Manager Ramatu. Greetings from Georgia, Atlanta, Georgia. This year 22 Damba Festival Katawara. Dozo kalma katukubwa na tizangna to wuhe the Silmin Tongo Nyatamabi
bam je chaka nya sama ma ka nya te dagban kaya ne te tara de mal yasham nzani ke ka pohore afam moro yele dang zaha ka pohore peslan zulu ya dang ya zaha mdene ma prene ma ban ma pohore so kam pohore be Mr. Yakubu objala Ankara ka pohore mjale abla so kam yola ma na china pohore yida yele na chima pasara zabe ma pohore ya tamara la fete je yongo damba ma de kul mission inside kan ya ne yina tizan cheka puhe dang zaha ne ti bamisi yanga te kayane te tara ma tanang de leche zo kat zane champuru so kam puru zone ma so kam zaha to puru ya greetings from Georgia. Assalamu alaikum. New Jersey ne pima kan dola America dagbamba na kana ne te to wadamba Atlanta the dagbamba zaba be New Jersey to so palgi ani titi invitation or Georgia nema den zo na umpa to yum bonka yun tlankana kat ilankana kat wadamba ma kat mi gbaza kana 21 soya and to milambal plans dagbamba na mal plans no nan kat damba ma maybe you shall them be pune kat za lan wala Atlanta kar war state by state so dagbamba za in general kan pour confond on pour Ghana nam za ka pour tamal nama dagbanda bo fon ko bel mago on pour za yi tierna ma enti zobe nam biya nam pa za on pour ya apo afaf chane ko lambo dagbanda bo fon afaf chane se joan yele ka pour ma mimnatu mawabu mahumu ne mawabu ko bel mago on pour za salam alaykum. Hello Jemi Mbongo to what Damba ma ven yala Atlanta to ku ya ni to zampugo zanti Mahama family Dandawa family Salam wa yele nama to what to yalizana to what agenda apugo Mbongo Atlanta na izapugo Mbongo to what Damba ma ven yala pa dan songtuma in yul karemu saga salam wa yele to what Damba ma ven yala yamangale nyala ka yele to puso kam saga nama chuanama Atlanta nam za puria to pogo mo Mariam bongo to what Damba ma ven yala mpurum baba la jiblila Mahama ma ajanda min Atlanta nama ne Mahama family zaha ne family zaha bambe Ghana to puria kap to man kama to songa bo Damba ma farhanu mo Damba champion yala ngapam to pur so kam donc bagi saka nya shao zanchangu man za to pur so kam na no songa ya to puya kapai. Hello, it's me Nada and my parents from Atlanta at the Damba Festival, and we're here to say hello to all my auntie and uncles back in Africa watching this right now. Uncle Sani, Uncle Zaid, Auntie Miriam, Auntie Anna, Uncle Rashid, and we wish you a happy 2020 Damba Festival, annual Damba Festival, and good luck in Ghana. Greetings from Georgia. Yeah, greetings from Georgia. Okay, to puya pam kapa you know Damba ma do we ven yalanga nusudo so be she in yul Mohammed kanya fa mor jang na and so those are for more janum and to pas janum zaha zampai belang yang polo na belang le mam nyanga le mam shiro ni nyanga zaha puri ya to pokon Idrisum bon ila tamting na pungo ila Atlanta chene tamting na kwana san bambala marahe mbe na mbe hadi mbe pesika nta pam pabnam be zaha ka chang tun yang nam za bam de kabul tuna yile sister Rahin ma alabira Maryam Suraya min bihma za nan yab kun dana mpura yab kun dana na gbobbo na on so ma gbobbo ka zam pu pu tamting nam za mpaya to na mpantu yum pabo. Yeah, Sivan from Atlanta to nkubo nan po so kamza tamale especially warjahe saksaka bode yanga be alaji bode yanga alaji bode ajamina mbesawra to mberukaya mbezuera tanko ni
so kam zaha nkuto bol so kam za yua alaji savana afan mazanha to wala damba Atlanta wa kan diam mpuso kam za kan jima de cham venya nga pam na on zomte nan bo ka du enya vlo wala na la fe alaji bode na on tma la fe amala la fe na on pahale mbaba ndwana zoma nan bo so kam zaha da wo banima bol dunum zaha so kam za ampuhba so kam za saksaka war jahannama sibam mo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yes, man Idris Lambo nkam nan tezang po ngolampo ndenma ajibibi ajijulfao izan bela dictionnaire na on som me gbbo ne mabeza bambe tamale ndar pamba be Idrisu ka be no kwadu ntapa ajibarkisu ababu ntapa mbia hadin ma sokam ntadang maza muta ne misawol ni zaha bela tamale muta komanda sokam mi ala komanda mpura te sokam zaha te yang mazaha mpaya pam na mpantu yung bobo na nsom mi gbopo. Assalamu alaikum. Ta yung na mampuri ya mambaba ne mbo te dabai no tuyuma zuwa katu war damba yawo. Yeah, salga ne mampuri ya amarya na gaida ku. Yau muke damba kowa da kowa nan lafiya lau muna lafiya na gaida kowa Allah kai mu sabon shekara. Thank you. To anan wula yulun bo ne baba bla kan yina saka ka bor nan zanzungo to so pelle lahbal ngo karapa dagbang zaha mpuhure afam moro family zasa saka ka puhure so kam tamba bilguma ka puhure dagbang zasa ka bor nan lazang zungo dapselongo mpuhure nzonum zasa look sharp mpuhure so kam look sharp zuudon ko bianam bala na ona pahto yun dalna katlan wa damba ma na ona tete nyavle wala na la fe anu wala zama te yul muftao yila zagaba yilna manye aji salmu ton ko bon puhla yin za na tamala la fe ton ko bor shel nyala addu'a tamala la fe kyan won la bon nan zan pe ka puhe ndamba yilnama alaji tanko ambariya ne ndamba yilnam zaha ne njijinde taba bamo palace ala jamar moshi yanga ni kanda jinda to yamalin bela South Carolina New Jersey kan yim move kana South Carolina ka wum damba ma yala yamalin da to chan New Jersey dinma yune dangarla tinanda akbarle so sahanra kan ma mer patale unkuto jia ka damba yi gar kan bo war shele so Atlanta din kan kana yunungo don shin ku bon nan pula yin nam za na tamala la fe ida du'a nan parate ton ku bor shele nyala du'a ma kwanya man ki kul sura na onzom tiza nan bo mpaya pam. Assalamu alaikum. My name is Suleiman Bawa. Greeting from Atlanta, Georgia. Today we have a Damba Festival, and then we're celebrating it. Yulinya Hassan Gaida and Umbone Umpoy Tamenomza Netu Yumpalle. Now pam to Yumbobga. Yulinya Abdul Rashid can ye Tamale Gumbenina. To Kuya Yazan Suma Kadama Fondama Yankutu Bombs also comes as I will. Baramporo son chanla ajisara sane obegumbehne kache je makalo yang zasa mpuhurba ababu nam zasa saka nam zasa mpuhurba mpora la ajistano o yang nam zasa ajigoro unkuto kalso kam zasa yule ajianatu manma ya yang nama ya rezo mporo son mo kan zanda triana to salamu alaikum mporo ya na yele mporo sabul na yele mporo zangba na yele pour so kam nyangono te pour on était palma ma haruna zangbala na yele man yarmo ka pour ababu dan za. Assalamu alaikum tamalnuma yulumbo Muhammad Zakaria mfana Daniela tishu la mashao gombena doile mpore mbrada ben Smaila Ibrahim Basiru Ibrahim tibel chom da ben Mbe Suleimana mpore bazaha kapore Alhaj Idris kumon tsanaile mpore zaha tapaya pam Atlanta Damba katwar zuma dafsilungo tapaya
ka sakar nan ya san da zo ta pore zaha yule Abdullahi Abdul Majid na bodo yule kan yina pa ambongo Maria Isifu mbi mbongo Husna Abdul Majid Maltiti Salamatu mbongo Mambala Hamam mi mbongo te pore kapai zungo te warla damba Atlanta gatre te bon te pohiyang nama na bodo yule nama Alaji Isifu karmoayil nama misa Yakubu zabzu disikro te pore so kam kapai te pae so kam now no swangti now no swang bumbo amin. Okay, in Yule Maria. The Nomania Sumpam Domi Behima the Uyuku born and Binyang or Cabanyara. The Zoni Dana Akuyal money beyond Walla Damba, Zondi and Changla to Manabaka. Behima Banajiniale, the Zonku born of a Canatin Yale, Kabamba Kalin Yesha. Sakam Yelba Damba to Ayan Yelmakara woman. I'm a zone when young, but Medin Yale, Empire. Yula Dam Yakubo. Savru kan yina savru bona biele manye hajimata bona biele mbela America chongo Colorado kangon kana chongo yungo nentinye benye chongo mnian wadamba sham damba mami chamzen yala pam so palgi ya pam nye damba ma wa shama so palgi ya pam nzana pugo tire ma ajimata bona diile mbieno mbiane alaji Negro alaji Ibrahim alaji Alasane ne bona biile za ampur sokam kapur tamal nima ampur sokam paaya pam alafi bien chongo alhamdulillah assalamu alaikum on wil tofik umbal numpoe tema saitu alaji hamdiyinga Alaji Hamdin Namza to Poria to Warra Damba Atlanta. So Tofekumbo Umporia Umporum Mamuni ne Sokam Mumbe Tema to Tamal Numa Wada to Poria to Warra Damba Atlanta Venyalanga, and we are so happy. Thank you so much. Bye. Tamal Nama Assalamu alaikum bon. In Yulum Bondi Habib Al Hassan and Dani. Today, Atlanta or today, to command to you, Pishina Yimbalama. Zonga to P. Zonga Dabsel Gangu. Nutazang Day and Portamal Namza. Kayana Atlanta Dundong one, Dundong Tatalan Yale. The Bamba to Zoya Pam, Babana Bay, Zonga Dabsel Wakata Yina, Nutu Damba. Kade Atlanta Namzanya to Agbaype Dundong Wapuna Amban Kaman Atlanta Dabamba Tayina. There's all the poor Tamal Za on Cambia Bobania the poor bum. The poor Tamal Zasa, Madam Hawabu Bawa Habib Bonya to Za Suleiman Alaja Matolin Ababu Kasokami Mamadouche. To zon to be sopiel na zon sopiel ma mi kasa so kam ko la yi le sopiel ka wa ma ku chen din chen sham lezo umpo chen la ama majila ze biele umpo chen la masane ne yamaza Zugel house no Japan house Zugel ababu ma mi ndor kembien ala jab zizu nte pas dor pam maza lo yimpo batma ndapal nu bon ma lukman bon wonnam na bambia yasmin sami bon munyel lukman ma do to pour so kam na antima ala fi yana katitu bala ala fi pi do to para assalamu alaikum ana wala zama yulum bonde Idris ama so kam me mala darasi bon zala chongo kapo dagbang za yang nama da betisho mo shizambo ni estate damal za por so kam nan somtuma da por kapara to yule ya Habib Fuseni yula zabiel na ala jefushan machile yin kan yina to umpuria Damba ka to ware Atlanta Georgia to so kan de pour so kam
kapuran yang nama Ajia, Amama, Ajia, Zelia, and then brothers come kapuri Dr. Baba Adam Apugumbongo. So next year, Simpson cannot join to Damba ma. All right, bye-bye. Assalamu alaikum. On behalf of Atlanta Damba 2022 Planning Committee, all who in diverse ways contributed towards the success of this Damba, we say thank you to everybody, community members, people near and far who have come to help make this Damba a success. We thank everybody. Thank you. We thank everybody for coming to this great occasion. It's been a pleasure. We're glad that everybody made it. And inshallah, next year it will be great again. We intend organizing a great one next year. Thank you all for coming. Thank you so much for all participants. Thank you so much for the dramas. It's been a very successful Damba Festival 2022. And we say thank you to all participants, all those who spend their time in coming here to make these successful occasions. With that, we'll say thank you so much, and all to the people of Tamale, in particular the Northern Ghana. It's been a pleasure. Thank you. Assalamu alaikum. I'm going to take this opportunity to thank all for coming. We're so grateful, and I hope that next year Damba will be a better one. Even though this one is good, but I hope that next year you all come out in your numbers, and then we continue the tradition. Thank you all for coming. We'll see you next year. Assalamu alaikum.